Manny Pacquiao llega a New York para promover su pelea con Timothy Bradley, pero va a disfrutar primero de juego de básquetbol entre Knicks y Portland. La pelea entre Pacquiao y Bradley tuvo lugar el 2 de abril en la MGM na Las Vegas. Mira, con chiquito Pacquiao, ¿tá? Con jugador de básquetbol aquí. Y básquetbol categoría pasarela start en la cancha de Club Estrella. El primer juego de playoff de Amarse entre Centro de Barrio Brasil Terminator y Estrella Aruba Lions está terminada en victoria para Centro de Barrio Brasil y de otro juego de playoff de Veio está en la fase de Aruba Junior. E lançou um playoff continuante Centro de Barrio Brasil e Estrela aqui emocionante de Pariba está ganhando com o score de 66-38, onde o D'Angelo Pantoflet dá resultado top score com 24 pontos e para a Estrela, Jairon Sicília com 16 pontos. Com a vitória Centro de Barrio Brasil está passando para a final de Passarela. Tem um de campeonato regular, categoria Junior, o YMC Panther está derrotando RCA 97-37, onde Cahill Serrano e Christopher Panther ambos a score 25 pontos. E para RCA Russell, Juan Dassan com 11 pontos. Basquetebol está continuando a sábado e para a cancha de Aruba Juniors com 2 partidos. Para 6 horas, Aruba Junior Pirates está top de vez em categoria Passarela e em Junior, RCA está enfrentando Aruba Junior Sparks. Conceito juega de basquetebol e playoff que começa em categoria Passarela, outra semana Jaranson está com o playoff de Junior, que vai estar puro candela entre a equipe de Aruba Junior e a equipe de YMCA. Ronnie, mas tem ensaio também bom, botinho lá completo que é for, botinho 5 completos, 4 sobre mais. Seguro não cada não está claro, de lá completo, nós temos 5 cabos, não está criatividade só, não, está aí com papitinho. Correcto. Y tú tienes más información que me tengo como te en otro. Você vai com 3 só para o final. Vale, at least no geografía, full claro, no tiene problema. Full dress. Correcto. Nada, mitad. No. Bueno, así estamos repasando en noticia de ayer, invitación de que te cordialmente para a noche. 7:30 de noticia de noche, bueno, pues perdí, te más Te más oro.